le umal fainga palota lua felufu lima faiaina le chapipi lua felufu tasi faiaina as are close that was very close to faiaina palota fitu ina fai o le by elections ina fai no umal fainga palota lufu tasi faiaina le chapipi so o mai le I palota fai to ale ma tu ma I foi mo le no es to faiaina foi na le chapipi saulo le palota le na umatu nei lua felufu lima to faiaina le chapipi o ila e whaavae lo I manatu o le levant tau na sui le taita inga ma sui atoa le o le face fo ile o le chapipi mantua foi o sala o mene o le porkiki o le mene o porkiki e judge o ia results po le alava ma le alava le lei o low background o low history pa pesa le lei lo matati o tenu o tela e faiaina lo te faiaina e o kometi lava ona sui no matter how good your history is, pesa le leilo history lo tulai mai in the past. So oloni faya ina le ase vaina fai na palot. The leader has to take some sort of responsibility. The leader has to shoulder some sort of responsibility for the loss. E mo lava lai tua inga ye fai o pepelo ma le whaatau ngol palota ma mene. Ia te au ia ele whavaea lea mea. Ele iso manatu ia me au lava mea te au o titilo lava au iai o results ina iai o whainga palota le chapipi whaia ina lufu tasi toi whaia ina lufu lima toi whaia ina pa elections ia fitu len whaia lufu tasi toi whaia ina maisi pa elections e tō ia te au la ibu wha palota o whaia ina le chapipi lua palota tele iam palota la i telu te tau lava lao na isi suinga alo ia fwoi manatu o tasi na o whapea lava e a foi. E sui le lato tai. E sui le tai le chapipi ina o malufu tas. E sui tanga tai ia le vainga wha fai. I le palota le na umatu ne lufu lima. E peita ia. Le na toi au tasi lava la toi tai ia tui la e pa le vainga wha fai. Ia le o onge tangata le chapipi. E le o onge tangata le chapipi. O le matua to tele lava tai le leile tono le chapipi. Kontoi. Leva na tono palmen. Tu sa fonto tanga te so ya tu la e pa tono palmen le umina tono palmen mai tono politiki. O tu la e pa fa me ya fonto. Ya ta po ia wa lava sa uni ma lava ta pena le tionga ya fonto.